Margret Wanjiru e jaloch e piem mar Jipange na VIUSASA. Wanjiru oloyo omenda maromo shillings 1,500. Nyaka gisani piem mar Jipange na VIUSASA mar juma ka juma osendiko joloch 11 ka jaloch yudo omenda maromo shillings 1,500. Piem mar odiechieng' ka odiechieng' osendiko joloch 77 ka moro yudo maromo omenda 100,000. Piem makama biro dhi nyime nyaka tarik 26 dweni. Mondo itug tugo mar Jipange na VIUSASA de *477*3#. Nashukuru Mungu kwanza kwa kufika hapa na kwa kunipa hiyo nafasi na kwa kunipa hiyo pesa. So watu wa Kilifi, Pwani University kwa jumla, maboys wale tuna state na wao. Hii kitu ni real. Sasa ndio ukaamini sasa. Nikaamini, nikaambia watoto nimewin. Sawa. Sasa ndio mood sasa ikarudi at least. Ikarudi at least nikafurahi. Nikasema hii VIUSASA kweli ni ukweli kabisa.